Llanelli wedi cael dechrau weddol bywiog i'r gêm yma. Ond Matthew Jones nawr sy'n edrych i ymosod am groesiad. Rwan sy'n casglu. Cochlan yn i giro fe at y bêl. Ac mae mallan am gic gornel i Aberystwyth. Meddwl chwym gan Cochlan fyna i giro Rwan i'r bêl. Matthew Jones ar gic gornel yma. At y post yn pellad. Mae'n gol i Aberystwyth! Mae Aberystwyth ar y blaen! Cochlan ddim yn gallu dyrnu. Aberystwyth yn manteisio. Paolo Mendes nath sgorio gol agoriadol yma ar Barc Seven Heath nôl y mis Hydref yn sgorio'r gol agoriadol unwaith eto i Aberystwyth. Wes Baines. A'n mynd syth mewn i'r gol! Scott Cochlan unwaith eto a camgymeriad. Aberystwyth yn dyblu mantes o fewn munudau. Ergyd fawr i Llanelli. Wes Baines. Cymryd tablet byr at Jeff Kellaway. Cyfle yma i groesi. Jeff Kellaway ar ochr y Cwr Cosby yn cymryd ergyd! Am gol gan Jeff Kellaway! Y bytholwyrdd wedi sgorio yn y bob gêm wedi chwarae mewn Llanelli y tymor o Maid yn hyn. Mae Aberystwyth wedi sgorio 2 gol yn y 5 munud ola yn hanner cynta. Dani Alfie yn gwynt tu ôl iddo fe. Y bêl hir i'r gornel at Jones. Yn camu nôl, yn ei croesi ddi. Ac mae fewn! Mae Llanelli wedi cymryd i nôl! A capten Joe Clark oedd ar gol. Bêl hir gan Wes Baines. Tancock ddodd i tannu. Kellaway ni'n gosod i. Mendes ymlaen at Mark Williams. Yn gynroedd i nôl at Kellaway! 4 gol i 1! Aberystwyth yn ymestyn i mantes nhw. A mae rhaid nawr bod amser yn rhedeg mas i Llanelli. Jeff Kellaway da'i ail gol o'r noson. Bêl hir at Lyfridge sy'n camu o gwmpas Terry McCormick. Mae'n trosedd yn ôl y dyfarnwr. Be fydd y garden? Un melyn. Wel, oedd Lyfridge i curo McCormick. Yn lwcus falle i gael mond carden melyn. McCormick yn ildio'r cic rydd, a Hunt fydd yn cymryd hon. A does yn mynd y cwrt. A mae'n syth i fewn! Neb yn cael cyffyrddiad arni! A Joe Hunt yn sgorio ail Llanelli. Gyda 5 munud ar 20 i fynd. Falle bod hon ddim drosto wedi'r cwbl. A Ryan Edwards sy'n cael cyfle i gael y bêl hir ymlaen a Jeff Kellaway sy'n camu mewn i Cwr Cosby yn cymryd ergyd. Cochlan! Arbediad gwych dan o fe, yn isel i'w dde. Kellaway yn mynd am ei hat-trick. Declan Walker, bêl at Ashley Rwan. Yn fyr. A Bevan. Llwyddi gael y croesiad. Camgymeriad gan Terry McCormick. Am gyfle i Joe Clark, a capten unwaith eto. Yn troi. A'i ergyd yn cael ei wthio allan am gic gornel i Llanelli. Amser yn rhedeg mas i Llanelli. Bevan ar peniad. Jenkins nawr. Yn edrych wrth ymosod. Dod o hyd i yngoi sy'n troi. Ddim yn gallu curo Jones. Ond yn cael y bas ymlaen yn... At Jenkins, yn rhywun cael croesiad i fewn. Mae'n symud yn y cwrt. Just dros y bar! Cyfle hwyr i Llanelli. Mae pawb yn hapus iawn hwnna. Oedd angen y win ar ni, sy'n wedi cael un am spel. A bydd hwnna helpu ni nawr yn gêm nesa. Lads were superb, you know. They done well last week. We broke that losing run, which, you know, in this league, if you get on a losing run or a winning run, it's difficult to get out of. So we're glad we got the point last week, and we knew we had to come down here and put a performance in because, you know, Llanelli are fighting for their lives, and I thought we were outstanding all night. You know, difficult conditions, but we adapted well to them. We played some good stuff. We got the goals at the right time, and you know, the lads put a right shift in, and massive 3 points for the club. Every game's obviously a cup final now. You know, we need
we need Cardiff Met to do us a massive favour Sunday, which, you know, it's going to be a tough place for Drews to go to get something. So you know, we could be in the same boat next week going into the Carmarthen game. You know, and again, it's, you know, it's another cup final and it's another 3 points. You know, so we prepare right for that, and we'll go again next week. Well, we'll just take every game as it comes, one game at a time, as the old cliche says, and it'll be tough at Druids next week. But you know, there's a bit of a spring back in the dressing room there now, and a bit of confidence. If you've seen tonight, it was a good, entertaining game, and thankfully we got the result.